Mediang tabi ba pum nama pu Gorbachev na ahan mamakta ta taram na okchari ngasidi anobu nomaijing numit ama lakpaga loina na mayam na ibirakhiba comment amadi hangbirakpa wahangsing gi oiba video adu pudun lakchari video asibu miyang tabi ba singna puning thogorpi bo oina video asibu like tawsin biramu channel asibu subscribe tawdriba singna su channel asibu subscribe tawsin biramu ngasigi video asi matang asida hogjarage video asibu loiba fawbutang miyang tabiu ngasi ahan wadala khochariba comment asidi Bablu ngairangbam na ibirakpani Bro Poco M3 Pro 5G ga Realme 8 5G ga se karambana fagadagi adomna hangbirei ba phone ani asida yauriba processor asi chap manaba MediaTek Dimensity gi 700 processor ni adubu haiba phone ani asigi manungda ama khanba taragadi aigi oiba mota Realme 8 5G khanbi bana hena fagani maramdi haiba phone asida yauriba experience asina software gi experience na adom gi phone adu hena sinabada nungaigani haina ningjai aduna Realme 8 laibinabgi damakta adomda suggest tawjari adombu video subu yengbiba amadi comment tawbibagi damakta hainingai letter thagachaba phongdokjari mathangda lakhochariba comment asidi XNX Gaming nani brogi day routine blog sembio hoi matam kharagi matungda adusu semda bo khona jarake hoji ki oinadi hariba daily routine blog na chingbagi matangda schedule tawba na dragana video semna bagi plan laijadri matam kharagi matungda soidna maki video semaga hakochana badi ningjari aduna hariba matam adu fawbutang warba suwana ngai bina bai damakta adombo nolokjari adombo video asibu yengbiba amadi comment obibagi damakta haingai litan thagachaba phongdokjari Mathangda lakhochariba comment asidi Samsung Wairok bam na tawbirakpani Bro Note 10 Pro Max ka Poco X3 Pro ga ama leirage khalle ado camera mayek sengba kanane henli aduga game sanaba nungaibada su amta haibiro haiba phone ani asi matam ayam matamda comparison tawrka leiba adugumba phone sing ngaktani adumna game sanaba khaktagi damakta khallaga yengbiba oiraga di Poco X3 Pro lupa lising kuni makhada khwaidagi faba game sananabagi phone adu oiri aduga camera gi damakta khanba taragadi Redmi Note 10 Pro Max asi 108 megapixel oiba adugumba camera yawbuna maram oiraga camera gi result asi khara sengna ugani aduna madu adomgi requirement ki makha pole haijabatai phone ani asi manungda ama hekta leibada adomgi damakta yamna mak faba dil amadi soidana makki oigani adombusu video asibu yengbiba amadi comment obibagi damakta hainingai leitana thagachaba phongdoksari mathangda lakhochariba comment asidi Usman blogger YT haini ibirame bro Android phones singsi MI Samsung Oppo Vivo Poco haiba mayam asidagi OnePlus na hena sinaba nungairi si maram karigino haiba Android ki phone sing ayambada piriba OS asi custom oiba OS amadi company singi masa gi oiba user experience ki adugumba UI sing sinabana maram oirakanda Android ki experience asi khara hantanba natragana sinabada nungaitaba oina tawi adubu OnePlus haiba phone asida piriba Oxygen OS asidi yamna modification yaudaba adugumba custom yaudaba stock Android kumba oibana maram oiraga haiba phone sing asina sinaba matamda hena nungaiba experience pangbangami maram aduna OnePlus na haiba phone sing asidagi helibani haina thamjagi adomusu video sing asimu yengbiba mani comment obibagi damakta hainingai leitana thagachaba phongdoksari mathangda lakhochariba comment asidi elangbam dospa haina ibirame matam sangna upload toba oibio bro knowledge yamna fangjai hoi adom busu thagachari ayang thagachari ba video sing asi adom da kana ba phangi amadi mayam da kana ba khanadang orsu piba ngami haiba taba phangjabada agi thoi da su nungai ba poksei adom busu video yengbiba amadi comment to bibigi damakta haini hai letana thagachaba phongdokchari loinana matam sangna mayam gi damakta video hawgatchaduna seba tobo ngamna basu honajagi mayam gi minungsi adu tabu khawrang ngaijari ngasi gi oinadi adom bu haini hai letana thagachaba phongdokchari mathangda lakhochari ba comment asidi Anwar MM haina ibirame Bro mai thuna changba tapna changba karambana fabage haibiu Anwar hangbirai bisi charge tobo matamda fast charger oiba amadi slow charge oiba haibagi matangdani haiba asi thoido hemdokna khenabadi leiroi haijabatai karigumba fast charger oiba taragadi battery gi life expand da khara khajikti solakpa yai adubu tawyum sung company sing asina matik chana performance pi bang ngamnabagi damakta software da update tawduna amadi software da modification kya tawruba matungda phone adu da yauriba processor na chingba aduga battery aduga optimize tawduna yamna fajana charge tawbu yanabagi damakta semlakpa oibana matam sangna adu sinaba yagani haina ningjai adomna khanbiriba adu fast charger oiba phone leiba matamda soiba leigadra ningbiramba oiragadi jingnaba leitana leibinabagi damakta adomda suggestion tawjari adombusu video sing asibu yengbiba amadi comment tawbibagi damakta hainingai leitana thagachaba phongdokjari mathangda lakhochariba comment asidi Angson Modar Pham hain ibirame maring bro Realme se 1 3 pidre hai se sumbro
मसी अरानबा पाव होइगनी हाइना निंजै मरमदी फोन खुदिमक कंपनी ना यामद्रबदा चाही अमा नत्रगना अनि की वारंटी दी कंपलसरी पीरी लोइना अदोमना पैसा खरा हापसिन बिरगा एक्सटेंडेड ओइबा वारंटी सु लेयु मतमदा लौबि याई अदुना कंपनी खुदिमक ना वारंटी पी अमसुंग रियलमी सु वारंटी पीरी हाइना थंजगे अदोमबो वीडियो असिबु यंगबिबा अमदि कमेंट तौबिबगी दमकता हाइनिंगाइ लेतना थागचबा फोंदोकचरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिदी दिनेश कोंथौजमना तौबिरकुनी ब्रो मोबाइल से सिस्टम अपडेट सुंतौ तौदबदा हैंग चलकद्रो असिमता खंजगे होय फोन सिंग असि मतम कुइना सांगना सिस्टम अपडेट तौदबा तारगदी फोन अदुदा यावरिबा एप्लीकेशन सिंग अदु मतमगा चानदबा अमदि आउटडेटेड ओइबा वर्जन ओइबना मरम ओइरगा बग्स हैंग नत्रगना अतोप अतोपा सिनबा मतमदा नुंगाइतबा सोइदना मकी उबा फंगनी अदुना यारि मखै फोन सिंग अदुगी यावरिबा सिस्टम अमदि अतोप अतोपा एप्लीकेशन सिंग असि मतम मतमगी मतुंग इना अपडेट तौबिबा असि यामना मक फबा ऑप्शन अमनि हाइना थमजगे अदोमबुसु वीडियो असिबु यंगबिबा अमदि कमेंट तौबिबगी दमकता हाइनिंगाइ लेतन थागसबा फोंदोकसरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिदी रंजित निंथौजमना तौबिरकपने ब्रो 20k बाउगी रेंज ता कैमरा ख्वाइ फबा फोन अमता हाइबिरो अदोमना क्वाइदगी कैमरा फबा फोन अमा लुपा लिसिंग कुनी मखादा लेनबगदमकते यंगबिबो ओइरगदि Redmi Note 10 Pro Max हारिबा असि लेबिबि याई मसी ऑफर की मतम नत्रगसु अतोप मतम दसु लुपा लिसिंग कुनी मखादा फंगबा फोन अमनि हारिबा फोन असिदा 108 मेगापिक्सल ओइबा अदुगुंबा क्वाड कैमरा यावबा अमदि सेल्फी की दमकतसु मतिक चाना अफबा कैमरा यावरिबा अदुगुंबा फोन अमनि हारिबा फोन असिगी कैमरा गे रिजल्ट असिसु यामना फबगी दमकता मयाम पुमना पामनरिबा फोन अमा ओइबना मरम ओइरगा अदोमदा Redmi Note 10 Pro Max रिकमेंड तौजरी अदोमबुसु वीडियो असिबु यंगबिबा अमदि कमेंट तौबिबगी दमकता हाइनिंगाइ लेतना थागचबा फोंदोकचरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिदी कोइजम रोहित ना तौबिरकपने 8GB RAM की फोन अंडर 20k दा फंगद्रा होय सोइदनमकी फंगनी अदुबु यामना ऑप्शन यामनादी फंगबंग मोय हाइबताई फोन अनी अहुम गुंबदी हारिबा रेंज असिदा 8GB फावबगी फोन पीरी समना हारिबदा Redmi Note 10s नत्रगना Redmi Note 11T 5G गुंबा असि 8GB RAM असि लुपा लिसिंग कुन फावबगी मखादा उबा अदुमक फंगले अदोमगी हंगबिरेबा वाहंग असिगी मतुंग इनदी होय सोइदनमकी फंगनी हाइना थमजगे अदोमबुसु वीडियो असिबु यंगबिबा अमदि कमेंट तौबिबगी दमकता हाइनिंगाइ लेतना थागचबा फोंदोकचरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिदी पामहिबा मंगांगना तौबिरकपनि ब्रो OnePlus Nord की मरमदा अमुक्ता हाइबिरो अदुगा फोन मई खांगदब्रा यामना थुना सागनबा फोन ओइब्रा हाइबिसु अमुक्ता हाइबिरो अदोमना हंगबिरेबा फोन असि OnePlus Nord हाइरिबा अहानबा वर्जन अदु ओइबा तारगदि हाइरिबा फोन अदुसु थोइदोकना प्रॉब्लम दि लेतबा फोन अमनि अदुगा OnePlus Nord 2 की मतांगदा हंगबिबो ओइरगदि मसि यामना मक फबा फोन अमनि चार्ज तोबा मतमदा सागतपा ओइदे लोइनना बैटरी असि यामना कुइना खांगबा फोन अमा सोइ ओइ आहांना हुजिक सिनाजरिबा फोन असिसु OnePlus Nord 2 नि अदुगा मसिगी ममांगदा लॉन्च तौकिबा OnePlus Nord हाइरिबा फोन अदुसु यामना मक फबा फोन अमनि हाइरिबा फोन अदुदासु Snapdragon 600 765 5G प्रोसेसर यावबा अदुंबा फोन अमा ओइबना हाइरिबा फोन अदुसु अदोमना यंगबिबा याबा फबा फोन अमनि हाइना रिकमेंड तौजरी अदोमबु वीडियो असिबु यंगबिबा अमदि कमेंट तौबिबगी दमकतसु हाइनिंगाइ लेतना थागचबा फोंदोकचरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिदी क्रिएटिव मणिपुर ना तौबिरकपनि ब्रो मोबाइल अमा रूट तौबा हाइसे कमाइना तौबनो मसिना करीदा कानबा अमदि मांगजबदु खंजगे मोबाइल अमा रूट तौबा हाइबसि कंपनी ना पिरकलिबा सॉफ्टवेयर नत्रगना एंड्रॉइड नत्रगना OS अदु लौथोगा अदोमना अपामा कस्टम ओइबा OS अमा हापचनबा अदुबु रूट तौबा हाइनसु खंगनै हाइरिबा असि यामना मक्ति फबा नत्रगना फतबा हाइबसि मसिगी प्रोस एंड कॉन्स सोइदना मक्की लेफम थोई हाइरिबा असिगी खुदोंग चादबा अमा हाइजबा तारगदि अदोमगी एंड्रॉइड की सिक्योरिटी अदुसु कंप्रोमाइज तौखरगनी अमदि हाइरिबा फोन अदु हैक तौबगुंबा नत्रगना अतोप अतोप रिस्क कया लेरकबा याय अदुगा अदोमगी ऑन रिस्क ता अदोमना रूट तौबिबा तारगदि फोन अदुदा हापचलिबा OS अदु अदोमगी पामजगी मतुंग इना सिनबा मतमदा अदोमगी नुंगाइबा अदुदि सोइदनमकी एक्सपीरियंस फंगबा ngomgani हाइना थमजगे अदोमबुसु वीडियो सिंग असिबु यंगबिबा अमदि कमेंट तौबिबगी दमकता हाइनिंगाइ लेतना थागचबा फोंदोकसै मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिदी रिचार्ड फिजमना तौबिरकपनि याम्बा MI 11 Lite फबरो हाइबिरो होय MI 11 Lite असिसु फै हाइजबताई मसि लुपा लिसिंग कुनमंगा फावबगी रेंज ता लेबा अफब फोन सिंगी मनुंगदा अमनि होजिगी मतमदा MI 11 Lite 5G सु थोखरबनी अदुना हाइरिबा फोन असिदा यावरि प्रोसेसर असिसु यामना फबना मरम ओइरगा अदोमबगी अपामबगी मतुंग इना हाइरिबा फोन असी लेबा याबा फोन अमनि हाइना अदोमदा सजेशन तौजरी अदोमबुसु वीडियो असिबु यंगबिबा अमनि कमेंट तौबिबगी दमकता हाइनिंगाइ लेतना थागचबा फोंदोकसरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिदी 24 आवर गेमिंग हाइना तौ इबिरमे ब्रो Realme 6 Pro सिबु पाइबा नुंगाइ जातलो हाइबिरो
ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕ Realme 6 Pro ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯆꯍꯤ 2ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯐꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯆꯣꯡꯕ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯏꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯁꯟꯗꯦ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯆꯤꯜꯂꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯊꯥꯒꯠꯄꯗꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯑꯣꯅꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅോ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯃꯛꯇꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯌꯥꯕꯨꯁꯨ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯃꯜ ꯈꯪꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯖꯤꯑꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯑꯣꯅꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯁꯤꯡ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ 2022ꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯌꯨꯃꯔ ꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯂꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯖꯤꯑꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯟꯁꯤꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯉꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯀꯌꯥ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯕꯤꯀꯥꯁꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟꯒꯤ ꯔꯦꯝꯗꯤ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝꯂꯒ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯒꯦꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗ ꯌꯨꯖꯔ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯕꯤꯀꯥꯁꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯐꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗꯀꯤ ꯐꯣꯟꯁꯤꯡꯗ 6GB ꯔꯦꯝ 8GB ꯔꯦꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ iPhone-ꯁꯤꯡꯗ 4GB RAM ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯛꯄ RAM-ꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯒꯦꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯐꯣꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ OS-ꯀꯤ ꯃꯈꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯏ iOS ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯕ OS ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯕꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤꯕ OS ꯑꯃꯅꯤ Android-ꯗꯁꯨ ꯀꯁꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ Android ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯔꯕꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯅꯁꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯣ MI 11 Pro Max ꯇꯨꯕꯨ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯇ ꯂꯩꯒꯅꯤ MI 11 Pro Max ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯃꯔ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯂꯥꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯂꯨꯄꯥ 10,000ꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯁꯣꯌꯦꯕ ꯑꯛꯇꯔꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯣ OnePlus 9R ꯒ MI 11X Pro ꯒ ꯒꯦꯃꯤꯡꯗ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗ ꯐꯨꯜ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ MI 11X Pro ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ Snapdragon 888 5nm ꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯐꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣन ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ 108 ꯃꯦꯒꯥꯄꯤꯛꯁꯦꯜ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯒꯦꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ MIꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ MIꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯖꯣꯏꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯔꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯐꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯥꯒꯠꯀꯗꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯇꯨꯇꯨ ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯕ꯭ꯔꯣ iPhone 12 Pro Max ꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ
फोन असिदा यावरिबा एप्पल की A14 Bionic chipset asi yamna mak phaba 5nm da technology oiba adugumba chipset ni amadi haiba phone asida 12+12+12 ki triple camera na maning da aduga selfie ki damak ta su 12 megapixel ki camera optical image stabilization electronic image stabilization na chingba no features ka yauriba phone ama oibana maram oiraga adomna haiba phone asi leina bagi damak ta yengbiramba oiragadi masi leiba yaba afama phone amani haina recommend tawjari aduga haiba phone asida yauriba specification sing ase adum kimatik yam khibana maram oirakanda haiba sing asi loinamak hojik haiba video asida phongdok saba asi kitang kudong sadaba oigani haina ningjai aduna adomna haiba phone asigi matangda hena khangbining ba leiragadi Instagram da follow tawdana DM tawbiraku matamda soidana maki adongi pakhum sing bizage haina thamjari adom busu video sing asibu yengbiba amadi comment tawbibi tamaktasu haini hai leitana thakasaba phongdok sani mathangda lakhuchariba comment asidi nation consum nani new subscriber ne bro adom bu thakachari amadi channel asida subscribe tawbiba amadi channel asigi video sing asibu yengbibi tamakta tawbimal khangbo chari tungda su thakachagdaba video kya busu yengbinabgi tamakta adom bu nolok chabaga loinana ngasigi oinadi adom busu haini hai leitana thakachaba phongdok sani mathangda lakhuchariba comment asidi da abungna tawbirakpani bro Redmi Note 9 Pro Max adapter da 33 watt tagi Realme 30 watt ki adapter na hena charge tawbada fast oi maram karigino khangjani bro masi yam singna haidabada phone sing asida piriba software amadi company na optimize tawriba asigi makha pole haijabadai hairiba phone aduna kayam thuna amadi kayam yamna watt sing asi battery asi lawsin mangami haibasi software gi matung ina semdokpa amadi hengalhanba asi company gi maikei digi loinamak semdok sunin tawba yaba oibana maram oiraga phone ani asida yauriba UI amadi hairiba software gi makha phone bani haina adom gi pakum asi bijari adom busu video asibu yengbiba amadi comment tawbiba gi damakta hainingai leitana thakachaba phongdoksani mathangda lakhochariba comment asidi Amar Krishna ibirakpani bro S21 Ultra ga OnePlus 9 Pro ani si difference haibiro best kanana oige hairiba ani asida adomna best ama khanbina bagi tamakta haibidi ani sigi manungda afaba ma khanbiba taragadi aigi maikei dagi de S21 Ultra oina suggest tawjagani maramdi hairiba phone asidi yauriba 888 ki processor Snapdragon ki processor loinana 108 megapixel ki camera optical image stabilization better super AMOLED display na chingba afaba features kaya hairiba asida yaubuna maram oirga phone ani asigi manungda S21 Ultra khanbibana hena fagani haina adomda thamjaningi loinana makhata na hangbirai basi bro 50k makhada wireless charging water resistant IP68 oidribasi karigino atai features ayamba phone kuding loina yawe hairiba ani asi ude hairiba technology asi yamna nauriba amadi yamna suphaba technology oibana maram oiraga hairiba features sing asi ahomba phone sing da happa taragadi company gi profit leitaba loinana hairiba technology sing asi hapna bagi damakta mamal sing asi company da yamna chauna changbana maram oiraga hojik phawbi oinadi yamna ahomba phone sing da natragana lupa lising 30 phawgi makhada leiba phone sing da pakna uba phangdribani matam kharagi matungda hairiba technology sing asi su budget level da leiba entry level da leiba phone sing su matam soidana uba phangla haina thamjari adom su video sibu yengbiba amadi comment tawbiba gi damakta haingai leitana thagachaba phongdoksari mathangda lakhochariba comment asidi sital salamna tawbirakpani bro aigi Poco X3 Pro se app mathanta hangdokpi yam toina tawe kaigino haibiro adom na sinariba phone adu software da khara khajik soiba leramgadra haina ningjai karigumba software update kumba lakpa taragadi soidanmaki software update tawthopiu aduda matam aduda su asoiba adu uba phangba taragadi soidanmaki di hairiba soiba si satkigani haina ningjai karigumba makhata na leiba taragadi adomna company gi customer care na chimba natragana Twitter handle gumbada mutang tag tawsin biraga makoida wahang sing hangibana hena fagani masik hairiba particular oiba handset adugi manufacturing defect oiramgadra haina ningjai adom busu video asibu yengbiba amadi comment tawbiba gi damakta ani hai leitana thakachaba phongdoksani mathangda lakhochariba comment asidi Kingston sing na tawbirakpani bro Android ki processor ga iPhone ki processor ga ani si kamaina sangam nagadawge bro ki video si yam nungai thagachari hoi ahan maktada adom busu video asibu yengbiba nungai haina phongdokpirabagi damakta su aigi da paikei dagi thagachaba phongdokchari loinana adom na hangbirei ba wahang asida Android ke processor amasung iPhone ke processor asi sangdam nabagi adom gi damakta yamnamak laiba pambai ama oina haijaba taragadi Antutu score da yengbiu adom gi phone aduda Antutu hariba application asi hapchin biraga kaya yamna score tawba ngambage haibudu yengbiba tamda Antutu score da wangliba phone adugi processor aduna hena fai haina lobibana adom gi damakta faidigi laiba pambai oina oigani haina ninjai adom busu video asibu yengbiba amadi comment tawbiba gi damakta haina ngai leitana thagachaba phongdoksani
ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯛ ꯁꯨꯄꯔꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯦꯝꯁꯪ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯍꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯦꯝꯁꯪ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯈꯔꯁꯨ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯋꯥꯔꯕꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯝꯕꯤ ꯈꯨꯃꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯕ 30,000 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯁꯪ A52 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯞꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯃꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯏꯃꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯁꯦꯜꯐꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯅꯆꯤꯡꯕ 4K 30 FPSꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯔꯟꯕꯤꯔ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯣ 40Kꯗ ꯂꯩꯕ 5G ꯑꯣꯏꯕ iPhone ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗꯀꯤ iPhoneꯗ ꯂꯨꯄꯥ 90,000 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ 5G ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯐꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯕꯗ iPhone 11 ꯒꯨꯝꯕ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 50,000ꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ 5G ꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯛꯖꯩꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗꯁꯨ ꯐꯒꯗꯕ ꯂꯨꯄꯥ 19,000ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟट ꯑꯣꯏꯕ 40 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल अतोप मेगापिक्सल रेंज लेब फोन ओइनदी तवी तौगिमसुम हाइबा प्राइस रेंज असिदा कैमरादा वीडियोदा यामनम फब फोन असि थोइदोंना उबदि फंगदे अदुबु अदोमगिदमक्ता मतम खरगी ममांगदा लीरबा फोन अमदि ओइरे MI A3 हाइबा फोन असि यंगबिबि याय नत्रगना अदोमना Moto Z9 हाइरिबा फोन असिसु यंगबिबे हाइरिबा फोन असिसु लुपा 10,000 की मखादा लेबा फोन अमनि हाइरिबा फोन असिदसु अफबा कैमरा सिंग तिंबा यावरि अदोमबसु वीडियो सिंग असिबु यंगबिबा अमनि कमेंट तौबिबगिदमक्तसु हाइनिंगाय लेतना थागचबा फोंदोकचरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिदि हमीदुर रहमान इबिरकपनि बेस्ट फोन अंडर 50,000 सेंबिरो होय ngasi thagachariba video asigi matungda video ama thagachanabagidamagta sem sajari hairiba video aduda lupa 50,000 gi manungda leiba afaba phone gi matangda su hapsakrabani hairiba video adubu yengbinabagidamagta matam kharada ngaibiu haina adombusu noluksawi adombusu video asibu yengbiba amadi comment tobibidamagta haininga leichana thagachaba phongdokchari ngasigi aroibada lokhachariba comment sing asidi oinam babu sing amadi naurem boss nani video asibu like tobirakpani mayam punamagpu ngasigi video asibu yengbiriba amadi mamang chata thagachakriba video singbu yengbiba amadi like tobiba comment tobiba punamagpu aigi maikaidagi hainingai leitana tobimal khangba uchari amadi tungda thagalakdaba video singbusu yengbinabagidamagta noluksabaga loinana mayam punamagpu hainingai leitana thagachaba phongdokchari masini ngasigi mayamna hangbirakhiba wahangsing amadi ibirakpa comment sing gi oiba video asibu miyeng tabiriba singna video asibu like tausinbiramu channel asibu subscribe tawdriba singnasu channel asibu subscribe tausinbiramu tungdasu nungairaba video kya yengbinabagidamagta channel asibu subscribe tausinbiba amadi notification bell da nambiba kawbigano tungda adomna khangbininba mobile phone sing matangda natragana technology ga mari leinaba wahangsing leirgasu ngasigi video ki comment section da sungsoi den ibiramu loinana adomna channel asida pibininba suggestion leirgasu ngasigi video ki comment section da soidana maki ibiramu adomna bibirakpa suggestion sing amadi comment sing matung ina video sing puduna laknaba honajage ngasigi oinadi video si matang asida loisinjari tungda anauba video amada amuk thengnarasi matam adu fawgi damaktadi mayam punamaktagi kainabagi athang nijari